Teh diulang deui teh tina awal deui teh rekamanana teh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillah illallah. La ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kemudian terus teh internet teh Bil ghaibi wa yuqimunash shalah. internet teh putus-putus kunaon. Nggak Alladzi tahu. iya tuh kalau ngomong Ya. alladzina yuk ini kalau ada hamzah enakan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Soalnya jangan wa yuqimuna ya yuqimunas shalah, jangan biasa aja. Wa yuqimunas shalah. Soalnya pelan aja lembut yuk. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Iya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kemudian Wa yu'tuna zakah. kah ada haknya. Kah. Wa yu'tunaz zakah ada tak marbutoh jadi Wa nah jadi. ya. Wa yu'tuna zakah. Iya bagus. Terus, ya. Amin. Nah, sekarang ini. Wa yu'tunaz zakah diulang lagi teh. Teh. Wa yu'tuna wa yu wa yu'tuna zakah. Kemudian Innal fadla biyadillah. innal fadla biyadillah. Kemudian Likulli awabin hafid. likulli awabin hafiz. Kemudian Wa huwal latiful khabir. wa huwal latiful khabir. Kemudian Inhum illa zunnun. ada yang ketinggalan teh hurufnya teh. Coba lagi Eh? teh. Ada yang ketinggalan. Inhum illa yajunnun. Iya, iyanya tadi ketinggalan. Inhum illa yazunnun. Kemudian fara'ahu fi sawa'il jahim. Teteh, sinyalnya si teteh. Fara'a fara'ahu Faro'ahu fi sawahil jahim. sana sawahil, sawail teteh, sawail. Sawail. Jangan Faro'ahu fi sawahil jahim. sawail, sawail. Sawahil. Heeh. Faro'ahu fi sawahil jahim. Fara'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Kemudian Wailul likulli humazatil lumazah. kenapa panjang? Lu masa nggak ada Oh yang iya. panjang ya? Karena kosar semua. Wailul ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Linya pendek. Wain, dengerin ya.
Wai, Ya. wailul likullihu, lihu. Wailul, wailul likulli humazatil lumazah. Diulang. Wailul likulli humajatil lumajah. Iya, kemudian. Hum ashabul masy'amah. Hum ashabul masy'amah. Kemudian. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u al-afidah. Halalnya ketinggalan deh. Oh, Halal. Allah. Heeh. Allati tattali'u alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Kemudian. Teh hayu teraskeun. Ah, ieu teh mah ngalamun Udah wae. habis. Itu udah pindah. Itu teh. Wa ilam wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian. Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Kemudian. Wa idza ra'awhum qalu inna astagfirullah. Ulah. Wa idza ra'awhum qalu inna haulaika Kok ladallun. ulaika? Nggak ada ulaika. I Haulai. ilah la ilaha Nah, illallah. baik lagi. Wa idza ra'awhum qalu inna Halo. aduh, internet kenapa Internetnya. jelek? Iya, Oh, biasa. kenapa? Ayo lagi. Gak apa-apa. Wa idza ra'awhum qalu inna haulaika ladallun. Kok jadi haulaika? Haulai. Hah? Nggak ada La taknya. il la Ha, la ila uh, bo. bukan Ya ika. Allah. Wa idza ra'awhum qalu inna Jangan. haula. Innya pendek. Oh, Innaha. Bukan innaha. Innaha. wa idza ra'awhum qalu inna haula'i. Ladallun. Ya. Teh. Kemana suaranya? Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Teh. Ya, Kenapa putus-putus lagi? nggak tahu. Coba lagi.
Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i Ada ika. kaladallin. Kenapa jadi ada Lai. ikanya? Aduh ya Ayat ya. Allah ya Rob. Ya Allah. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Iya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kemudian teteh nah hendak bicara. Wala nukadzibu wala nukadzibu bi ayati Bi rabbina. ayatina. Bi Ya Allah. ayati rabb. Bi ayati rabb. Bi ayat lagi. Wala wala nukaz Iya, wala nukadzibu internetnya hilang wa lagi. nakuna. Ya. Kenapa ya internetnya jelek? Jelek. Sedih ah. Aduh sedih. Ayo lagi, nggak apa-apa. Yuk lagi. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Pinter, tinggal warna kunanya aja. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Coba teh, wa Wa nakuna. nakuna minal mu'minin. Bagus. Falamma teh. Falamma ja'ahum. Fallama Bukan falamma. 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 palam pala palam nah Falamma. palam palam gimana Pak? Astagfirullahaladzim. Falamma. Falamma. Palam palam maja'ahum bi ayatina Iya. Bi bi ayatina. bi ayatina izahum minha yazhakun. Falamma ja'ahum bi ayatina idzahum minha yadhakun. Kemudian teteh. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian Fasabih bihamdi rabbi. bukan pasabih, Fasabih. pasabih. Heeh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Aduh teteh dengan berat hati teteh belum bisa ikro 5-nya. Saya turunin ke ikro 1 ya teh ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa bener. Iya, Aduh mau nangis atuh. maaf. Aduh si gelis teh mau nangis. Si A-nya bisa bahasa Sunda nggak? Enggak. Oh, tengartos ya beneran. Henteu. Ayo teh. Coba ikro 6. Dengan berat hati saya kasih ikro 6, ayo. Belum Bismillah. kelihatan. Oh, belum. Oh, diulang lagi. Ini teh, ayo teh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min wahid. Ini nun mati atau tanwin ketemu waw idgham bi gunnah. Dimasukkan, diidghamkan, disertai dengan dengung, ditahan. Ya. Dalnya Ya. karena qalqalah jadi qalqalah. Dalnya huruf qalqalah kan, kalau dihentikan jadi qalqalah kubro. Min wahid. Itu ya, jangan ragu. Min wahid. Kemudian Awalidih. awalidih, awalidih, kemudian Habbau. Habbau wa nabata. habban wa naba, habban wa naba, habban wa nabata, kemudian Sirajau wahhaja. sirajan wahhaja, kemudian Zadrataw wahida. Zadrataw wahidah. wanya panjang, wa Zadrataw wahidah. zajaratan wahidah, kemudian Rahmataw wa ilma. rahmatan wa ilma, kemudian Adaw wa wazana. Astagfirullahaladzim. apa? Adaw wa hazana. Bukan ada wow, adu wow, adu wow. Astagfirullahaladzim. Eh, eh. Adu wa hazana. Aduwwan wa hazana, kemudian Wa ilahukum ilahaw wahid. bukan Gimana? how, Wahid. wa Hu. ho bukan how, ho itu ya. Wa ilahum wa ilahuhum ilah. Ohom, wa ila ohom, ohoy, bukan ohom, wa ilahukum ilahu wahid. Kalau Wa ilahu ilahukum ilahaw ho, wahid. ho Hu bukan ha, hau. ho Wa ilah ilahukum ilahu wahidah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? nggak ada wahidah, wahid ya lagi teh. Wahid. Ya. Wa ilahukum ilahaw wahid. Kok how, ho. Bukan how, tapi ho. Bukan ilahau, ilahu. Gitu ya. Ilahu. Ah, Wa ah. ilahukum ilahu wahid. Dek, kok kolanya hilang? Kalau kolanya nggak ada. Itu Astagfirullahaladzim. aja. Wa ilahukum ilahu wahid. Teh lagi. Id. Iya. Wa ilahukum ilahu wanya panjang ya. Iya panjang. Wa ilahukum ilahu. Jadi Kenapa ilaha. ini? Ilahu. Hau. Ho. Ini kan nomor Hu. Ya, hu. Ho bukan how tapi hu. Hu. Wa ilahukum ilahu. Astagfirullah. Hu. Hu teh. Wa ilahukum ilahu wahid. Bukan how tapi Kenapa hu. ini? Kenapa? Kenapa? Wa ilahukum ilahu wahid. Hu. Ete.
ilahukum ilahau Oh, how. wahid. How. How teh. Astagfirullah. Kenapa teteh? Wa ilahukum ilahau. How. Ya udah tunda dulu teteh yang ini ya, ganti yang lain. Wa ilahukum ilahu hu. Hu. Coba Tadi lagi. dulu sebalik Coba. lagi kalau nggak bisa. Coba. Iya. Hu. Wa ilahukum ilahu wahid. Bagus. Kemudian teh yang berikutnya. Min waraihim. Ini tuh tasjid enggak ya? Mana muhit qalqalah. Ihim Miu ini gomim. ihim Ditahan ya. min waraihim muhito. Min waraihim muhit. Muhit. Kemudian Ahsanula ahsanula astagfirullah. Ahsanu asa ahsanu asa sawaria waria mah bencong teteh. Wari ya, bukan waria. wari Ya, bukan waria tapi wari ya. Wari ya. Ahsanu asasa wari ya. ahsanu asa sawaria. Begitu bagus. Ahsanu asasa wari ya. Kemudian teh. Kana faishat tau Bukan faisat, hisau bahi. fahisha kana fahishatau wa maqta. Kana fahishatan wa maqta. Kemudian illa hamimau wa ghassaqo. Internet teteh kemana lagi? Iya, illa hamimau wa ghassaqo. Lagi teh. illa hamimau wa ghassaqo. Bagus. Kemudian wal akhiratu, dan hari akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia ini. Dunia ini sementara. Yuk. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wa-nya pendek. Wa abqa. Wa abqa. Wa-nya pendek. Wal akhiratu khairu wa abqa. Iya, tinggal nanti latih teteh kho-nya ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian yang bawah teteh. Buhtanau wa ismau bina. Dibaca lagi. Wa ismam mubina. Wa ismam mubina. Wa ismam. Iya. Buhtanau wa ismau Bukan. mubina. Wa ismam mubina. Wa ismam. Iya. Buhtanau wa ismau. Mam. Astagfirullahaladzim. Wa ismam. Iya. Buhtanau wa ismam. Ismam. Iya. Buhtanau wa ismam mubin. Pak Ustadz. Aduh, nggak apa-apa. Buhtanau wa
Mam mubina. Itu bisa. Buhtanau wa ismam mubina. Kemudian Min waliyyin wala nasir. min waliyyin wala nasir. Diulang-ulang lagi Bagus. Teteh ya. Udah bagus, Ya. banyak kemajuan alhamdulillah. Cuman Teteh Amin. masih grogi. Biasa ditemani Gak ustazah. belajar. Ustazahnya sekarang udah sibuk dengan ya yang baru Teteh. Teteh tahu lah ya. Iya. Iya, iya. Udah banyak yang barunya Teteh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.